O suretira ona turara, kira ni kumuni walangana na di sulsuli, ena matakendai. Me bakangana kini porau, matani sulsuli, me buketingana kina semina walenda pakanta chikana ena matakendai. Kira rona turara, kira rongalagami. Na same na wasin dunan rau rosa lukarua, ena tikine indua. Tukuno vango nandoni same na libununan marau, tuno kwa wariki, marau, nirakavia tumai dhambe kina balichopa. Okila ni marau talanga bukaki na yalanda ya nundua sara na matakendi ndai. Itu na mbata ya nambungi, garani ndambole mea, mendangole mai, kina nanobali nakalu, mendamai ngarabiko. O weekend da bagasa chiku weekend ya nundua. O kinda bagasa chiku na ngasi mai Woodridge. Pinabali kusande ndena ngona pa. Ya o chiku kina mai mikena namuni leoni lotu. Ni o chiku tale na matagani ndai. Eriki bakata ngai kina na longu. Bakakina we keda sara na longu leoni lotu. Na kinda bakemu ni na matagani ndai. Bikem dona turanga. Nandurni lotu, ena matakongo. O kinda ba kimni saka chiga na bulabinak sa takan dondo nga mai buana kalu. Kimni no marama, kimni no drobo kina ngone lewa. Ena sa kinda ba kitodo chiga na ada tali ni ngone turango chisu. Kau bomboto ni pinakatalanga me buat tena posi weekend ba ngo. Pirna lubenda. Pirna ngando ngone na iso sobu. Nilam ni balutungo. Enda kilani ndona ngona bamuri erna tawana mena lubenda na lomani balingo ko bina kata me we kinda baki kende andu do chikine na matende ndai piro talanga rabor rongo chukmai ena bata binango so rabor rongo tumai Western Australia so tumai Catherine porto na vitamani to borong chukmai mai Darwin ena matakongo kiwi kemuni talanga oni borong chumai au bina kata me buat tena bosin bikin tabakongo we kemuni baganundua. To all our friends and all our online listeners do not understand Fijian, I would like to extend the master's welcome to you all. Hope and pray that the Lord will richly bless you as we listen to his words this morning. Kinta bakatalanga na talaini kalu na nantu ital sal susugulut. Nda biti ko tiki kenda na ngusini bos juga na matakan ndai tumai tale yo kinda ba kimni na matakan pertono tiki me bal nimbula o klani raba rongo tiki me na matakan ndai o saware ni da wiada o klanga ni tiko na namuni ba banana no kena lo mani bal tunga na matakan ndai o kinda ba kimni juga kina andu dua sara na matakan be kimni na tine ngone tumba ka me bali Warendra ni adu me balu tena matakan o bote te tal tinga na bosin bikin de bango bikin muni kesar kindu ambe ka na nume botolu tu potana na bosin bikin de bango o bina kat me borata ka ona numi kimni tanga
na numi ki mani taltinga na lomalangi, wakakina na song lotunga na Brisbane Fijian, me kindabaki ki mani na matagandindai. Awalanga na libu ni bosi ni kindabaki, waka usi vina na kindabaka na kalau libu. Na nangilu si tigo wat ki kenda na matagandindai. Tigo tawana me rangal talanga na bos, di kalau menonda, enda bote ikina buat tubat. Awalanga na bosi ni kindabaki lega dada buka, oro watara na matagandindai sabah na kinalibu. Kuri walanga ni bosi ni kindabaki. Ena matakongo. Na sere namba tini kandua. Sere namba tini kandua ke vakasa kuine namba ni serengo au suret kenda. Menda tudake, menda barita kana nanda borbinaka. Wana kalau ena matakandindai. Suri tikindanga, mende tikinduru, ke wakaura ni tikinduru, me tambana nanda masu ena matakongo. Tumai kima mi me lomalangi, me wakarorota kina tamuni. Kime mi tikinduru sambuna namuni tamate ena matakandindai. Kime mi ndokana ni me mi mbula, yoroni selvi kime mi ndona kokoa, kime mi tambetana namuni vali. Me lupa kangarawi kimuni. Pina lebu turanga na bula lebu ni stawi kime mikina. Pina lebu na veka kalawat kime mi sotakaya na lamani madawa. Kime mi rawata na veka ndundu eso. Ia ni kime mi tambe talamena na muni vale. Kime mi pina kata metukuna binaka. Binaka turanga na matakandindai. Ena huku ni veka unibote kime mikina. Kime mi botosani kime mi tamatambulan ruga matamuni. Wara na kavina ki kime te bukara matamuni na kalu. Lebu na ka anduka. Tuku velu kina ne me mbula matamuni na kalu.
Ia ki me baka bina tatinga na lo lama lepo ni puti ki me kina baka tutupata. Ki me duba sombu ki me bina numi na matakani ndai. Kirna le mai me leoni lutu. Vivono ndu so ndu tukina. Kina bekar ndu so to kaina matakangona klu. Wareki ni rawa me radambe na mani bali. Ki me bina kate me botu saka baka bina takana na beka kede sara. Oni bi baro te kina kina ne me mbo. Ki me bina numi. Vira te mate retuena ne me bindu bi bali. Vivono ndu so ni bi baro taki. Ki me kreatura na linga muni lolo mandondo na matakani ndai. Ki me mina numi kina baka tutupata. Ki me bina numi talanga turanga vira senra ena tupuku ni tobi mate tu vira. Ena indab ni tu mate ni vivol ni mbule so. So mbeka tunga elumani nanda dui vivali. Ki me mina numi vira naklu ena matakangu. Ni ala vina turanga. Ni ndondo na linga muni ala vina kani. Teraira. Mera vira ni rawa talanga nambula. Era kalunga tikina. Mewaka ki me kalunga tikina namuni tamata ena matakangu. Ki me mina numi na namuni tamata ena ngusumuni ena matakangu. Ora ena kāturanga e tū e rani kalunga tikina ne me mbula ia ki me masutu tingana na muni ala tambu nangasini buli lebu na dobe tumberi me na ndambe bataki ki mai me na matakandai ka vosa be ki mami e dhabora ki lebi na waka tuni mbula e balbala dha e tuni ne me mbula e ki me mi kalunga talanga na waka lebu na klau e na matakandai gosa katuranga ne me mingang ni masu ki me mina numuki na songo nyongo e ki me mboteki na bukata tubate na matakandai ki me midu buki sombu senga talendo nada me ki me masutu me wosibidak mane da muni tamu saka tisu ni me mituranga kani me bakambula au kerero sa tala turara kerendo ngal dak mai me mai kumuni na corona di sulsuli na waliu na nosa mana masu. Turanga binasa waliu na ngona binasa ngoro sa wabutu na livai. Namuni tamata na kena whakasuko muna mai ando na iau lele sar. Wani awa kalunga te kima mikina lomani madhawa. Kima ngandra me kima whakasuka tala ni wei kima ni. Kima ni sini ngandra na ni mai mia una kalu ni kaiti kono muni hosa no muni urura kena kakede sini kina. Ya turang kima uribenda kani kima mimbau na numi tale tunga. Porque me veo que está vestido en la comunidad de Galevo. Dagati kono buru-buru ko turang membaletik ke muni. Sa masulla ka muni bakal ngot tikir na linga andu eran tonto linga. We ke me menasianga. Vera no muni tamaterna lai we vota. Ni sulitik vera nel ni rere bagi ke muni. Dosa na ka muni roko muni ndo kai. Sisu ni wambola. Na walevo kila ni na sengaja nindo na itala no ningo na matali ko kera mani bosoti orangan malata na buin no tanga unai rona bulang ero tikungu ndo merioni main dokana ibun dokana isuva sorry SDH kita begitu merioni kita begitu matali ko na walevo no mani ding ta tiko mani
May singa tamu bata ke tona weka me Brisbane. And I would like to also welcome Flora Ombelin. Did I pronounce it right? Flora Ombelin, eh? Thank you, sister, for choosing Brisbane Free GNSD to come and worship with us today. And we hope and pray that God will touch you in a special way, yeah? Aku ngenda batala mo kita bagan Ndurnlot lili ni tuirara kami kita bagan ni tuirara matali ko ka kami ni may mas tiga ni dapat kalau ngate kami ni na teman sa de sara po ni tabi dan ang karawati ko ni Happy Sabbath, church. Singatang binaka. Singatang Kaukilan in the Marawa. I know we are happy today. We come with a humble and grateful heart because of this Sabbath that we always look forward to at the end of the quarter. Ubambutan in the Marota kanonda Dominicunda sa look forward tiko sombega sa rabingiri na talabon lumani madawa and bukin in on the sengata tiko na dovata ken sangen na sama-sama ni simber ni mga bataki na bagay kami ni turang ay matalay ni kuha un kautikan tanga bagal-galeka yan matalay ni kuha non day ulut nga sa koto itagan ko Christ our Passover Lamb sebenarnya ni the ngolay ni non day ulut nga dosa manada maswe. Father God, we come before you with a humble heart. Thank you, Lord, for this wonderful Sabbath. Thank you, Lord, for that you will use me today as an irresistible instrument. And I ask you, Lord, I ask the Holy Spirit to put the right words in my mouth so we can continue to praise you because you're worthy to be praised. In Jesus' name, amen. Christ, our Passover Lamb. Today is a day of celebration, eh? Hey, today is a day of celebration. The table that is in front of me here, it sort of tells the story about this black book that I have in my hand. E olongi ko to kina na ivola tambu kelengo ena tepeli sa to kay matango eh. Tun bagare dene baga malu no ko tikenta I'll take us back to the Old Testament. The plagues of Egypt. We know about the story, 10 plagues. And Moses was sent to Egypt, as we know, by God, to ask Pharaoh to release or to set free the Israelites who were there in Egypt, bonded by slavery. They've been there through bondage and slavery. This is the story, or this is what happens when man hardens their heart against the will of God. Nangona inda wakukuta kina loma da misanda wisanga sanga kena loma ni kalu. Tini saranga na mati. Tini na kalilibungo na mati da libungo. Sobra kana loma itipita na kalu libungo. Sanga yado kwa ni uti. The last one is the most critical one. The plague of the firstborn. We can find that on Exodus chapter 12 verse 1 to 30. Non reaviti na ulu matua ke Itipita. Ezuki vovo ta ke Itipita sarangan na kalungo. Merangka ilabu bukan dalam matua na Israel meralawan. Nigon when we don't follow God's instructions, our way or our road leads to peril or perish. Ya isandong matatatunga. O Pharaoh mati saranga. And buku ni na talain dendre. I was thinking, like when the first plague came, may buku ni rame wini, the plague of blood. Yes, andora kali. I mean, water is the source of life. Misandra kito naway. Siya nga nisoro na turang ako. Lago na kinikarua. Plague of frogs. Kinikatulu. Vitara-tarab sumay. May adaw ba sarang the 10th one. The 10th one sangge ba kaya malumuy kaya naturang ako. Bagamat nakalulibong ko, na ulu matua kide kay Itipita,
Mengai baka toka Israeli. Menana ulu matua. Praise God. Siapa tahu? Tali ya. Baka mati reke na ulu matua kitspita. Baka toka Israeli ko ya. Ui ko na nongo ulu matua. Maro taga tukan na itala nongo. Baka sama taga dona wanga. There was a warship, U.S. warship came back during World War II. They were coming back. This ship here, they sank a lot of submarines and all other warships, the enemy warships. And they were on their way back, full of glory and pride, a lot of tales, a lot of stories back home about this warship. And they knew when they were coming back, there's a big welcome party waiting for them. So they set the course. The captain set the course and went down to his cabin to rest. The guy on deck was going through that night and it was dark. Buto-buto di ko nang bunga. Buto-buto lolo sarang. Bagan indo lakon na first moon, na new moon. When there's new moon, it's always pitch black. No light. So ito, dito ko bagan ang bunga. Bati ko yan, nakirin lang ako. Noong datong lang ko ito yan, salay mo daw kapitan ni. O kana first mate baga yan dati ko. He was on deck. And he heard a voice on the radio. From the other side was a very soft-spoken voice. Please change your course. Remember, they were coming back. They sunk so many ships, so many submarines. Whatever's on their way, they will sink it. On their way back, They're full of pride, a lot of glory. And he took the radio and told the other guy on the other end of the radio, saying that, please, you change your course. We are not going to change our course. After 1 or 2 hours, the guy from the other end, or the radio was, there was a guy speaking on the radio again, saying in a very soft voice too, again, same voice, please change your course. Again he said, no, you change your course. We will not deviate from the course that we are going right now. And he sort of thought the second time to go down to the captain and ask the captain, hey, mate, there's a guy who called twice to change our course. I'm not too sure if it's another warship or whatever is coming our way. Captain rose up and said, mate, I'll go up there. The third time, I will speak to him. Don't worry about it. So the third time, after another 2 hours or so, the soft voice came up again on the radio. Please, change your course now. Captain took the microphone and said, mate, you change your course because we are not going to change our course. We will not deviate by an inch. So voice came again and said, sorry, mate, this is not a ship. You are heading towards a lighthouse. And we all know lighthouse is a big rock. Now, the lighthouse was not working. Before they used to fill the diesel generator to fix the light, probably that night. The lighthouse was not working. But they were heading towards that lighthouse, full of pride. They thought that they were going to go through. They actually, in fact, in the end, they changed their course. This guy didn't change his course. Pharaoh led him to peril. Exodus 12:7. Can we read the yellow part up there, please? 2-3, if you can see him. See, this is an instruction. Then they are to take some of the blood, put it on the sides and tops of the door frames of the house where they eat the lambs. So they were putting all the blood on the door frames. There's a lamb slain there. And we are happy that slain lamb is the one knocking at the door at the moment. That very slain lamb. And the Passover was a reminder of the deliverance of the Israelites from Egyptian slavery. Physical to spiritual together. The Lord's Supper is a reminder of our personal deliverance from slavery of sin. We have been redeemed with no gold or silver, but with the precious blood of Jesus Christ. When Jesus gives an instruction,
He will expect us to follow every bit of it. Nangon na dagakin na nakanabatan lang si Viengo, elo mo non sulu. They have girded loins, and they have to eat with a staff. Non tatito ko patakin non sulu sa viswe. That the Lord was going to thrust them out from the land of Egypt. Non rakana tingo. Rakani tingo dia ortu mga tasar tingo ko na paso balem ko. Nangon ito rang Jesus Kristo to sa kwetu endarang gire de tingo muri. So the Passover and the Lord's Supper, it's the same thing. More of the same thing. Ira physically got out of bondage and slavery. When the Lord's Supper is to deliver us from the slavery of sin. Slavery and bondage of sin. But the instructions were so clear. This is what you need to do. Ni wote no mndokana, ni ndokana kuni musu na sui. Doko ni musu na sui. Tangi baka make the matalai. Very clear na instruction. Redo saula, no nangwan le tukini ba meli baka mirna meli kambai tirna kemel kiti wa matir todo ko. Adu biraman manu. Adu mungkin no nalengo saula. He deviated from the instructions. Iyo. Kung ikot, nonananu mo ko ya, mekau may yasona, sipi uru-uru ba nagamamida ba? May soroka ma. Vakasama bakatamata. He wanted to please God. He was trying to do something good. Okay, tiga na instructions ni daw soli. Libunan ko na instruction ko itungan ko. Kung naiba ko kaya ba ko panaling itisura tungan mo. Ni solid ko na instruction ni kaya we deviate. And when we deviate, our course leads to what? Destruction. Peril. Tore di Usa, Samuel was a matin sa malatin katulya Saul. Usa tried to do something good too. Sa liko may nakatuniwala tinggi tarang benay banimbul magaw si madaw. Sasanga Usa may save taka. Yan na the rules of engagement has already been set out. Tambunin do tarango. So nung ano kaya bidaka ba so nakabinaka? E nanon tava kasama, may please taga kina nakalungo. Don't. Please don't. I ask you to refrain from it. Kaya baka doon na ka, na instruction may soli, may baka lomabi na katakin nakalungo, eti ko nga na wala wang galolongo. Vitalan mo kidin talaga ba? Loman sungulot, mendambi ke. Go understand it. E binakata nakalungo, mendambi tiko kinay. Singatam. O binakata mo babiwa kanta tiko binakalain ko. Patakin na mandray, kaya baka takarkarata tiko na turanga. Kina way ni baka takarkarata tiko na mandray. Ukay tiko ni natepeling ko olong ake dito. Na itukutuko ito ilo mo ko. Dana alien ko, nalak dalam meso, may ada bang nilai sebenarnya turang. Una sangat ko mo baka biwa kanitak. Singatampo, patakin na okay kami turang. Kaya may willing mata na tingin na ito kaya. Ezekiel 20:12. Can we read together, please? 2-3. Moreover, also I gave them my Sabbath to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. Doon na bibigay sa sabata kisa de lo monggo siya daw. Etun tugiran kung na comment on bitugira, the Sabbath and the Lord's Supper are closely related by directing us to God, who delivers, sanctifies, and restores mankind to His image. Ano biyo kani wag bali bebe double blessing sa tunga ni ko siya daw. Eran do look forward kin na Israel ko. Napaso pa talaga sige ko Domingo may Israeli, kora mga matiki na wir na Hamas. No ko to na bulo sa siya daw. Non ta celebrate tigara na holiday of Passover. Siya do tinga ngon ko siya man tinga, sira ba kala tinga ira. Do na bibo ko matili ba dia na ibalu siya to sungan ko. Na singatampo, the Sabbath and the Lord's Supper are closely related by directing us
to God who delivers, sanctifies, and restores mankind to his image. Na biba ka sabata kina singatambu, bata kina nonta may bangata ka na yawa ka binituranga, erausia mabena ka saratunga. Balatan na daw. Bikin tolo to kabi tini udin to na bulutulu, tumay da ka panadaka manango. Balatan may tunggay ngole ni na kadaruan, dotal na bulutulu, ibang karabisa tumatandago. Sanda ngole tigo na sireki, na kaukawa, kinanganga ni turanga. Kila ni ndo na kambimbian, ndara da wati tumutigo, na tepeli. Na bagay kami turanga sa ating ko. Ang andre mo magkutingan na prophesy. The Lord's Supper represents one dramatic fulfillment of prophecy in the Bible. This prophetic declaration is significant as it foretold the sacrifice of Christ, the Lamb of God, which the Lord's Supper commemorates. Na tanyala na wasedi wa tigini ros lukaba kinos lukabito da kilabenaga 70 weeks prophesy. Sa prophecy ito gitu, may nanon may macam turanga. Ya tapos sa nanon na, may iba kabiri ko si Tibin. Prophecy ito gitu kumaya. Balatan na, bagay kami ni turanga na si kaniko, na may bangeta ka. Yang doon siya ito nga na daw. Doon siya ito nga na turanga at Jesu Kristo. Sema ba tatala ito nga na prophecy? Sa ni doon na kaya na, doon ya, ang iba kasama ito, tanya lang siya baka si Wala sarap mo kasi maramandangan ni sebenarnya ni may bulo kata mata nang turanga siapa tahu. Aisyah ya wala talaga. Bikan tamu iba na tumay bangat ka tiyo na matalin sini ko na kami na bagay kami turanga. Bimbi wala tani uman ni ratu batagiti ko na wakasa bimbi at tulong ko. Na wakasa malibunga ni nonda sereki nonda sanctified taki kina nonda restore taki to the image of God. Yang anak kaya binang katiwa na turang abikan. Yan ang una kitang ko. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Kay, kore tayo kan na chun niya wasi ono tikin ilim sublukan do, kaya mda wili ka bata. Rutol? Amen. Kung turanga nga siya, kuya naman rin yung bulis mo. Kuya naman rin yung malang. Tunat ko, kuya biar na Israel, biar na naman rin kanya, naman na kanya na numuningas. Siya nga nibaga, kuya naman rin ko siya. Kuya ang kuya, tuwat tao mo to. May bul, apa pala may mataningaw na daray na bosa ni Kalo, bulikin na burubura, may liata mata, may mati bakaloloma. Anda may iba na numiti ko na matali ni kuwa. Siya kuya naman na may iba nga tagatigin na bagay kami ni turanga. Luke Ros Lugarua, tinigali magana tinikaon. Then he said to them, with fervent desire, I have desired to eat this Passover with you before I suffer. For I say to you, I will no longer eat of it until it is fulfilled in the kingdom of God. Asaka vira ko kaya ang andre vakalebu meu ia mandai liu kay kemundo nakana vatel na ko sibiongo meu ngai mate muri ni usaka vi kemundo au nasanga ni kania tale kamalu me vaga dori mandana mata ni tuni kalu oti ni dagadag edaka banangon de turanga wata kira tunati sipeli ni sember ni dambeti kalibari donaka voloma ni turanga tukilati ko sali ti ko melo maleng ko daga ko na daga ka bet siya daw yan ang gilis talam dono ko na no sulu batui mate bulatale wala daga maleng ora tu nakena ora tu ndam bitingo ko ora tu boleh mate talaga ora tu mate baga lolo matalaga ora tu ora tu baga tabi ko na original saranga matai saranga ni kanabata da kuni toro baga mamanda na nonda baga ngataka na matai ni kuwa na tabi mimbi sanada mimbi na warung garabani hotingo ratu na ilalawang ratu boleh mati ratu mati baga lolo makete da kila benak cisu no ratu ilili sa mate
Lawa kelo malangi lingkara pati kono na ida wa ambetelevu. Ora to na kenovo na tisipeli. Ora to mate. Ora to se wara ke chisu tingango. En ora to balengele. Na ora na tikena bagaliba. Ni ibina kata saranga o kwea. Me dakaba batakira tu. Tuno ko fervently. Fervent desire. Tuno ko ungan dreva bagalibu. Mo ye mata. Na kana batong ko bataki kemundo weliu. Baka samta tu na kana batong ko tu tini kata kamna turang ke tuno ko ni otu tini ka na otu tini tiki na kamalu me baka dori manda ena mata ni tuni kalu. Kenta sakelati ko. Ninda ni lo malangi. Endo nakakana le wesa waro ta to lo malangi siapa tahu. Daga boko ni kana bati kerto ni tisipeli dan beti kalebari. Bikin dan ninda ni lo malangi. Kenta na expectati ko ngonde turang sa ala ta ko tu. Nona bos ni ndo nakakana le wena waro ta to ko. Mentana le banga ta ta bati ko batun ti ko nona bos kya. Kami malo manda. I will no longer eat of it until it is fulfilled in the kingdom of God. Tomorrow ni kanda daga bati ke sana leba ka kandina tagi tagi siapa tahu yang tanda kata tomorrow tiga nanti nui tagati ko. If I then kira may willing man rotol this is the act of a slave. If a slave is in a house and the visitors come, the slave is the one who will take the water and go and wash the visitors' feet. The one who took a loyal manili when andaste go on the other na we're in a bombula slaves. To be tanlota to go slaves in bondage, where Seragamic in Israel. When we see this, I remember the Hubble spaceship. Hubble spaceship was released into orbit to fly around 300 to 350 kilometers above Earth. And it's got this XDR telescope. It's a far-reaching kind of camera that can reach the ends of the world. So what NASA tried to do, they wanted to see how big is this universe. So they released the Hubble spaceship somewhere around the mid-90s. It's still up there now. For 10 years and hundreds of thousands of pictures. Give up on NASA. NASA gave up. All they could say in their comment was that they took Google. Anyone can Google this. They managed to take, after 10 years and hundreds of thousands of pictures compiled together, they just took a picture of a tiny patch of the universe. This is how big our God is. Go. Go na kalulevu. O koe dakava na goitu tini dakava go na ngeli dakava tala no dado batiki ko no malang. O baka sama takatigo. Na uno na singa enda na ngole tukina. Ora tunga itu na juga na NASA. This na universe itu kino go na no the planets kedo go kanta kila Earth, Sun, Moon, Pluto, Venus, and they managed to come up with a conclusion that there are thousands of galaxies out there. Thousands of galaxies. Kuna kena tuiti gongo. Kena turanga go, kaya mbulia kede. Kita ngwendungan na the sun is much bigger than Earth. Endo na planet lila imega indo me kawita ka tu na turanga. Kala na nonton mo na sinila ka takara wa siya daw. Ora tu tukuna na NASA. Kaya tu wili ka kede na stars kede baka taray biro tu mera tu na tambaka kede because they only took a tiny picture after 10 years and hundreds of thousands of pictures. Kaya baka na baka taray biro tu mera tu na rani tambaka kede baka. Lele na fika, sinindo na fika rin wili karawa. Algorithms na kakede na sinini tararawa. Na levu ni kai tuya. Kwa sini ya dhoboro chiko nondo mono gondo tuna chiko. Na mona lele ngo.
e sinirani baka dewa takarao se sinirani raidaro nakali wejungko baka ruwa rosu baka di baka tiko nakasarere sadaba namundau kena iran lebih mundau kasabu nisa nona nakalau praise God negara betigo nakalu baka tamer singin yala ni rawa sembari ninruka bagan tua kwenda mai sole buta tiko na singin kuah. The Lord's Supper is a time to celebrate our freedom in Christ, freedom from the power of sin to control us, and through sanctification, we choose to serve Christ. Tuko no Paulo na Galatia na wasi ro sa ngabulu. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. Christ is waiting with longing desire for the manifestation of himself in his church. When characters of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to claim them as his own. Guna kaya binakati ko nakalu. Dahil nga wala nga nila ko may tambay mga taka naman rin turang. Bagay kami ni turang. Yang andribiti ko ikin ang bula bisaw. Sabi binakatsaray kaya may na tamatama ko. Misa daw. Doon nila ko lang po. Misa na lang ko. Damay da kabat yung nabi kota kedis pa daw. Libo naman ang taturo itong mga mama. Nabaka sa mga ito, nabaka nakau sa bukan daw takati nga. Nyon nasa. Sinya daw rata lang ang ruto baka sa mga scientist ya nakalibo ni kalungko. Kwenta may celebrate takati ko. Kembali ang dabuan ibig nagkarawat yung nakalulibo, nono buru-bura kakedis inikina. Undong lutal na buru-bura tunggo. Dasang inikilatu. Karena buru-bura sama-sama tu. Kena tui, kena turang atala tunga. Nangone turang o Jesu Kristo. Na kena kamida. Ni bakasa mongo ni saredo pola. Na yale aloramba lebongo. Tuna kino ko I've been crucified with Christ, and it is no longer I who lives, but Christ lives in me. Go ni sa durumi ko ya. Na kaukawa. Sen no na saredo ko na yale lebo ni kalo lebongo. Liburan ko na nasa melo tuti ko Italia ya. Although kaya coming to church is not good enough. Ni yalo tambungo ko na kukuli bukan buli buru-bura. Ko may lihat mata. Ko na sama bukan nang bati ko. Na kukuli bungo na yalo tam tala ni kalusa ngolo may mechanism sama inda po sartung elo mo. Non dai tabi ngamin daw. Tamang kari ko nga. Seek him first, Kingdom of God. Nilay tigo na nonda banggarango na via sukusukuran dende tal tinga kina eta na sinituro mga mimbi na singatang bunikuha. Kailan ko na kalibo ko, ninda garapin ko na kaluweta mara siya daw. Kaya ready kenda tu, maru kenda tu, buki kenda tigo na bingo na kenda sara. Kaya may wili mandaya ruwa tolu, Roma tinigaro. Dati ko buru-buru ko ngani ba buru-buru Ako balikan dati ko libo na ko na sa libo talaga nakawa ka buru-buru sa haraning basi kito kilom ko Ako ba na numikenta. Ako ngandre ba may bakalong nga tikento. Sininda bingkara biti ko bata kindo nakalulay-lay. To sa rin dati ko nakalulibong ko. Siganituri mga mamanta. Nata-kata ba naturang si madaw. Ninda kosi dala talaga. Uno talaga ano sa tabi kita kinoko Ando kahit kung ano nandun lo to na ka, kung bakit kung ano silawang batiruan na bosa ni kalu. Silawang batiruan nira na matibalo bata nobis ni rando parin. Ira na kena komandara turbango na isele, sin turbango. Ngata niliw ngata imur. Kena bali-bali. Kahit kung naturang kaya ka o da bangaro lo kina mela bula ya kena namuana ko katiga ni ngata liwe ngata imur ni o bangata kabinaga enda baba lo kana muana liwe kana matana liwe ni sa dala talangan dambutu sebatan na bosa ni klo kana muana nga ko ready ko to kamaya ko talanga ena na bangata ni kino tale ko o mosti kena weekend na singile ni kuha dati ko buru-burang ko kila ni sali una ka enda sosokin na siya daw. Libo na kayo makatao tikin na to. Pumamastiko.
na nontanga una liba ngona santa busy tungune mai na wila tambu tungune mai na sota ni youth dona kana baga dori sa liba ngona santa baga mimbita kana veka ambale tikenda santa ngule da bango au baga ngeti kenda tigo veke mini ngone na kalungo saru kalulibu ada banga ko bena kata me o ada banga bulu bena kakina etigo nga bana lingani kalungo tu tigo kan lingang batau sa tigo na bulu tamu tu lingang mawi sa tigo na ya ugana bororo ko living in the world but not conform to this world oti kan on the slide kira meta wili ka batanga na walu klan ni musuti kan tigo na holo malangi sulene ngonda mandalimbula sabsaba nonda isoro wana kalawe ko musuti kan tigo na singali buni ko nonda simpana me bangata kana baga kabini turanga bembole taletiko nonda yala taki kan tali total na bulo tolu satu matanda singali buni kuwa kesara wana kalu mengole mai buene van bayar tono na tisipil na kalu ni buru-buru kedenga eu talanga no tono mitigo veuna ela malumo meuna kebusombo bue talanga vivo tu sai singali bini ko ninda gela ko nando tala bula tolo bongo dala lago tu nanga lala kena kokowa ni nonda turanga endo sama nonda masu turanga me wani bana sa tala bagale we kemuni na singali bini ko kim sarabati ko turanga na kemuni ala ruitale ni sarui kalau levo kalau kau na kalau nganga kau ni veda kaba kati na siya basul ko na tinetino ni nada kabanga no mo ni vosa talanga ka na chairman dua tini karua wano no bati ko na nongo ni vosa mau no ba kusarawataka turanga ni wiki ma no itu tini ngono ko mi kimundu yan raba wali wono ni vosa me kimi mi suliet tiga ni mi bula druka i bala dango me kimi mi soro tigo bagaya lo bi kimuni me mandalim bula me sabsaba bukan no ni vosa endo sana ka mo ni roko bisa ngaki no ni to kai Ciso ni babula.